Kua whai taumata kōrero anō ngā kai tono i te tūru o te rohe o te taitonga ki te whakapuaki ake i a rātou rautaki ki te marea. I mua rātou i te aroaro o ngā rōpū tauira i te rānei. Kua wera ke atu te pakanga mo te tūru o te taitonga. Their act is no different. Public domain? Huge difference, huge difference. Just in terminology. So why did they not Record make growth, it better record wage growth, record low unemployment. at that time? Me pihia rātou i hihi ana te whakaneke i mua i ngā piki me ngā heke a te kāwanatanga. Me pihia rātou i hihi ana te whakakotahi i raro i te whakaro kotahi o tātou te iwi Māori. E hara anake ko ngā kaitono rohe Māori i whakatakoto i a rātou kaupapa whai pōti. The Maori people have the exclusive right to grow industrial hemp in this country and ordinary cannabis as well. Government's job is to create the framework in which business can actually operate. And that's what we're focused on doing. Tira no ngā wero a te hunga tauira. Te rohe o te taitonga, ako tērā tētahi o ngā tino rohe, kei te mimiti haere te reo. Nō reira kia hau nei, ka toko ake ko te pātai, hiaha rātou nei mahi kia whakapākari. Te mutunga iho ko tahi te reo i whakahihiri ake i ngā whakaaro o ēnei tauira Māori. As long as there's oxygen flowing through my lungs, you will not stop hearing the rhetoric. He tino kaiwero ia, he tino whakakoe ana i ona whakaro e pāna te whakahaere a ngā mātauranga te reo. He hautipua, e haere ake nei ko Clinton dear love. A tāhua rau atu ona kōrero, he tino Māori hoki te wairua, te āhua o ona koera. Koera te take, he rata pai ana ki hau ki aia. Kua puta no te ihu o te tauhou, ai te mane tū mai nei tātou ki te ai i ngā hua o tā mātauranga hau Digipol. Irina Smith, Te Karere.